Чывашлыға даландарасы тәрлене галстук шықса агадуйзем дұрық шүресті гына маржа вол. Отчетсем жинже чывашлых идывы беберін вара ялана ахлайық. Курав хыщын курав ужылать, уяв хыщын уяв, тәрлене карта, анавалли ядарлы музей, тада ыттыди. Тимлезе бұқмазан шелден ытла да жебер көрінать. Елдар ганихвет хуппи бек. Хуппине сірзе барақсан вара, шалда шәрік. Шак отчет чындываган елдар істем дуны вғытра, вортында шоппын чываш чілгібе литература урыгызен цехет шутне, тада жагарза худыш. Таслехрен чилай шкулда малдан чываш чілгі әрнере пәрзехет пулны булзасын, халя вара игернере пәрзехет. Апла булзан чываш чілгі урокне уйықне иге зехет кынавырендеші булзадуғать. Уйықне иге зехет хушынжы мін вәренме буладшы? Эх, эбир аслы вылымба шау иге зехет булзан да савыны тымырда, анчақ берін аслын чываш чілгі уроге 0 зехет, пачта жүк. Тыван жергене вәренде зәш паллах келден бұшланмала. Бол чекерлі. Малала чілгене ергелі адаландарас дезен ажына чывашла галажыган ажезен бақчыне ямалла. Унғышын чывашла вәрендеген шкула, кайран лицей гимназий, ундан университет. Паянхи гун чывашсымбе тулзагайны шубашкарда, пәр чывашла галаштарыган ажа-быжа бақчыйде, предметсене чывашла вәрендеген шкулда, чываш лицейде, гимназийде щук. Візінде немінде жүк. Елт вырысла. Сымақмай күржіре тударзем вежех бұр. Візем хойзен желгене шеріп реху прашы. Тударстанба Пушкарт республикизінде чываш гимназийде бұр. Пирім вара чывашра щук. Намыс мари? Ақ шаплар ақ канихвет. Шелді елдар ялдырда шалды шәрік.